amathole funeral iwona thina lemabhinqweni nakomaskandi asondele kakhulu kuthina asikwazi ukufihla lokho futhi aphila nathi njengamanje celebrate u20 years siya celebrate siyajabula umuntu wakithi omnyama kodwa futhi above amathole khona uSicebi ifuneral phala yakhe abeyichuzile icebo lethu akufihliwe lokho futhi kunama record ekhokha inyanga nenyanga icebo lethu linama record lokuba is a funeral organizer yani na uthi makushona umuntu omkhulu kwiprovince kaZulu-Natal icebo lethu lihamba phambili ingcwabo minister abaningi la ngcwaba ondunankulu la ngcwaba futhi isilo sababandla wonke sangcwaba icelo lethu umntwana ophinda ngene undunankulu kaZulu wangcwaba icebo lethu hayi ngokuthi capacity yakhe idlula abanye abantu ngoba uyena owakwazi ukuthola leyo nto leyo uSicebi ke ekhona amathole washuza icebo lethu leyo nto leyo iyodwa ikutshena ukuthi that was a choice of himself yabona leyo nto leyo kuyoze kusemsunwensha ungayibizi ke inhlanza ngokujabula ngempama wena ngijenga kusonto intama kufaka la ekhuleni semfana kulethi nathi samile esikholo emveni lokho dokotela ngiyakubuka uma uthi uyibuka lento lena into engifuna ukuyibonga sengiqeda la Mzimba Khalemani mina ngifuna ukumbonga unomcebozeke ubani unomfundo Mcoyi unomfundo Mcoyi ukuthi akekho umuntu ebusinessini ongavuma ukuthi ethe neclient aleminyaka bese kufika omunye umuntu elithathe ihambe naye bese evala umlomo enamalungelo ukuthi angaya enkantolo a challenge leyo nto kodwa ngendlela ahambe ngawo uSicebi wakhetha ukuhlonipha wakwazi uqonelwa abanye abantu ngokwembono mhlawumbe ke unalo bengazi ukuthi ujoyine lapha kodwa at the end of the day wazile ngoku professional work relationship ngokwe business yabona kubalekile ukuthi siyazi ukuthi umsebenzi ya outsource mayithi nomfundo Mcoyi ayi ngeke wena understand kangcono amabhinqa ngicela umngani wami ngoba ithina sobabili la esihamba phambili kwaZulu-Natal ubambe lo msebenzi ayikho inkinga outsource leyo ngoba kubanga imakethe la so ke lento ibalekile usi address kahle ukuthi cha ngiyacela nomfowethu Lennox Mabaso usemsinga okuyena usibali omdala kaSicebi futhi oke wabakhona ku government namanje ku government angenelele kulolu daba lolungise ngoba lento yokuthi masithi rest in peace Sicebi siqamba amanga masoqhubeka sibanga umsindo ongenasidingo and futhi okwesibili unomcebo ubani unomfundo uhloniphile ngokwanele ekutheni angawubanga umsindo ophekwe sidumbu ebe kuyiclient lakhe wavuma amatholo athathe take over enamatholo enza wonders and they deserve a huge round of applause.